tse ke ditaba tša sepedi tša SABC 2 go tšwa ka Auckland Park, Johannesburg. Ditlhogo tša gona ke tše. Our assessment is that the portal is operating in a stable manner. Komishini yeo ikemego ya dikgetho IEC e re megwanto yeo naga itemogetšwe go yona lekgonu letšatšing la mathomo la boingwadišo bja bakgethi ga e amane felo le mošomo wa yona. I'm tired, I'm hungry, so now please I need a favor, go and talk to office because now I miss a home. Kgato ya go lekola badudi ba naga ya Zimbabwe le Malawi e tšwela pele mollwaneng wa Beitbridge ka ntlenyana ga Musina ka Limpopo fao go letetšwego gore ba boetšwe gae. Thobela ke Kholofelo Tefo gomme ke thušana le mofetoledi wa polelo ya diatla Augustine Letlalo. Re thoma ka tša gore komishini yeo ikemego ya dikgetho IEC e re megwanto yeo naga itemogetšwe go yona lekgonu letšatšing la mathomo la boingwadišo bja bakgethi ga e amane felo le mošomo wa yona. E re megwanto ye e nepile kabo ya ditirelo. Motlatša mohlankedi phethiši wa IEC Masego Shiburi o re o hlohleleditše maAfrika Borwa ao a nago le dingongorego gore ba se šitiše ditokelo tša ba bangwe go ingwadiša ka tokologo. Diteišene tša go kgetha tša go feta dikete tše 23 go ralala le naga ka bophara di hlole di butšwe. Letšatši la mathomo la go ingwadišetša dikgetho mafelelong a beke ye le sepetše gabotse. IEC e kgethile mafelelo a beke ye go dumelela bakgethi go kgontišiša dintlha tša bona lenanong la bakgethi le go ingwadišetša dikgetho kgweding ya Dibatsela le nyaga. Diteišene tša go kgetha di bulwa ka iri ya seswai mesong go fihla ka iri ya bohlano mantšiboa matšatšing a mabedi. Bakgethi ba ka ingwadiša gape le go mararang a inthanete ka nako ya bona. Ge a boledišana le boraditaba, motlatša mohlankedi phethiši wa IEC Masego Shiburi o re ga gona le mathata ao ba itemogetše go wona go fihla ga bjale ka boingwadišo bja inthanete. Shiburi o re lenaneo la inthanete la IEC le ngwadišitše bakgethi ba go feta dikete tše 30 ka diiri tša ka godimo ga tše 3. Our assessment is that the portal is operating in a stable manner. However, because it operates within an ecosystem, a number of factors might affect the voter or the applicant's experience, in which case we ask that people remain patient and try at a different time when the system is less busy. Ge e dutše e tukišetša letšatši la bone kgweding ya Dibatsela, IEC e rile ge e tshwenyegile ka go hloka tshepo go bakgethi go IEC e leba dikgethong tša mebušoselegae ka seriti le boikgantšho bja go swara dikgetho tšeo di lokollogilego le go hloka bosodi. Shiburi o bolela se ka ga mokgatlo wa MK o išitše IEC kgorotsheko ya dikgetho fao kahlolo e tla go alwa ka Laboraro. The issues are unrelated to elections, they are unrelated to the Electoral Commission. It's either localized disputes of parties or people who are unhappy with service delivery or people who are unhappy with demarcations decisions that were taken by the demarcation board. Go sa le bjalo, IEC e re e tla fa polelo ka Labobedi morago ga go sekaseka gore boingwadišo bja dikgetho mafelelong a beke ye bo sepetše bjang. Moetapele wa mokgatlo wa Umkhonto weSizwe Party Jacob Zuma o kopane le bathekgi le maloko a mokgatlo wa gabo ga fihla setationeng sa go ingwadišetša go kgetha ka nkandla gausi le legae la gagwe. Zuma yo a sepelago a botša badudu ka ga bohlokwa bja go ingwadišetša o etetše sekolo sa Tlasana Santolwane go lekola dintlha tša gagwe lengwalong la bakgethi. Zuma o ingwadišeditše go kgetha ka karolo kgethong ya 14 fao go ingwadišitše go bakgethi ba dikete tše 4. Gabjale a re lebeleleng se le tše dingwe tša go amana le boingwadišo tšatšing la lekgono.
Moetapele wa MKP Jacob Zuma o kopane le bathekgi le maloko a mokgatlo ge a goroga ka lefelong la go ngwadiša bakgethi ka Nkandla kgauswi le legae la gagwe. Zuma o bile gona lesolong la go laetša bakgethi ka bohlokwa bja go ingwadiša mafelelong a beke ye. O etetše sekolo sa primary sa Ntolwane go netefatša gore leina la gagwe le gona lenaneong la bakgethi. Zuma o ngwadišitšwe go vouta go wate ya bolesomenne yeo e nago le bakgethi ba go feta 4,000 bao ba ngwadišitšwego. Go sa le bjalo, moetapele wa EFF Julius Malema o re mokgatlo wa gabo o ikemišeditše kudu go tšea taolo ya mebasepala le go buša ba ikeme ka morago ga dikgetho tša selegae tša 2026. We believe strongly that local municipalities can create sustainable jobs for the youth and create opportunities for those who are engaged in small business and empower their own instead of going outside their jurisdiction to look for people. Ge a bolela a lekola letšatši la mathomo la go ingwadišetša dikgetho mafelelong a beke ka Mamelodi Pretoria, Malema o boletše gore maikemišetšo a EFF ke go hlama mešomo ya go ya go ile ya baswa le go matlafatša beng ba dikgwebo potlana go hwetša dikgoba tša dikgwebo go mebasepala. Malema o hlohleleditše baswa go ya diteišeneng tša bona tša kgauswi tša go ingwadišetša dikgetho goba go lenaneo la IEC la online go ingwadiša. Re sa le masolong a go goketša bakgethi nageng ka bophara re leba ka profenseng ya Limpopo fao re tla go boledišana le mohlankedi wa dikgetho profenseng yeo Menkaro Mateta. Mme Mateta re a le amogela ditabeng tša Sepedi. Re ke le lotšhe le batlieletši. Me Mateta le kgone bakgethi ba hlwele ba ingwadiša na ka profenseng ya lena le kgotsofetše ka mošomo wa lena? Ke nnete gore ka mo provinceng ya gešo ya Limpopo re na distiši tša go lekana tše 3,317 re tloa re kgotsofetše gore bašomi ba rena ba go feta 6,000 ba dirile mošomo wa bona ka botshepegi ka nnete ga gona mo go ile go a bontšha o ka re bašomi ba rena ba nyefiša diatla mošomo o ile wa tšhaba diatla. Alright, a re lebelele baswa ka ge le bona bao le ratago go bona ba ikgaša ka bontši na ba šomile bjang le kgono? Ke nnete gore baswa ke bona bao re ba tlhokang ka baka la gore ge le ka lebelela go tloga kwa morago baswa dinomoro tša bona mo lenanong la bakgethi e be se tše dikalo. Bjale gona bele re tloa re kgotsofala gore mola re tliša mararankodi a gore motho a napadi o tsena mo di-internet a ke ngwadiše dinomoro tša rena di napile di a fetoga. Baswa ba na le kgatlhego ye kgolokgolo ya go bontšha gore ka nnete taba tša mararankodi ba di kwešiša ebile ba di šomiša gore ba ke ngwadiše go ba bakgethi. Gape ebile rena ka mo Limpopo ka mo la di-university tša rena le tšona di-TVET ke tšona di-station tša rena gore baithuti ka kwa di-university goba di-TVET ba se ka no ba dio sepela maeto a matelele ba ingwadiša ba le gona ka kwa campuseng ya bona ebile ba tle ba kgone go tšea karolo ka tšatši la dikgetho letšatši la bone la kgwedi ya Nofemere. Awa ke ditaba tša go thabiša go kwa gore baswa le bona ba tlile ka bontši ba ingwadiša. Go ye nngwe potšišo le dira eng go tiišetša gore batho ka kakaretšo ba ba le mafolofolo a go ingwadiša? Ke nnete gore re tloga re na le mananeo a mantši a re lebelela baswa fela re lebeletše badudi ka moka ba province ya gešo ya Limpopo. Ge re bolela bjale re na le masole a rena a sepela metse ka moka ga gona wot ye re reng e ka ba ihloka masole a IEC a wetša batho le go ba tlhalošetša bohlokwa bja democracy. Le tla lemoga gore gona bjale re tloa re le mathateng ka gore batho ba bantši ga ba sa itlhompha democracy ya rena ga ba sana ba thaba le ge dikgetho di tla bjale gona bjale ka mogore mananeo a rena a tseneletšeng ka gona gape le mo television gona mo SABC re na le ela ya go lebelela baswa go na le drama e nngwe ra loka
ka la boraro le lengwe ka iri ya botshelela yona e lebeletše bona baswa le rena re na le interview tse re di dirang mo di-radio station ka moka le tsona tsela tša di-community radio station gore ka nnete re fitlhelele mafelo ka moka mo e le goreng batho ba tla kwa molaetša wa rena and molaetša wa rena o tla dira gore ba emelele ba iponagatše gomme ba tšee karolo ka re bolela bjale ntho e kgolo e re tshwentseng le kono e be le dipula ka kwa district ya rena ya Vhembe go bona le pula tše dingwe tša go tshoša bjale re na le kholofelo ya gore go sasa dipula tšeo ka di tla sesefala gomme batho bane ba tswa ka bontši gore ba tle ba tšee karolo ka gore go se gona lenaneo la bakgethi ebile tšhupa bodulo ya gagwe le yona adrese e sa lokišwa gabotse ke nnete gore o ka se kgone go tšea karolo mo dikgethong tša ngwaga o ka tšatši le la bone la November. Awa ke a dumela gore ba le kwele le ba ka Vhembe mme nka Roma Teta re leboga nako ya lena hle re le ka moso a re fiteng ka mo re a boya. A re gateleng pele mopresidente wa ANC Cyril Ramaphosa o re o na le kholofelo ya gore tekanyetšo ya mašeleng a masepala mogolo wa Ekurhuleni ka mono Gauteng e tla fetišwa se le ge khuduthamaga ya masepala e paletšwe ke go fetiša šišinyo ya tekanyetšo ya mašeleng a go balelwa go diranta tše dibilione tše 70 ngwageng wa ditšhelete wa 2026 go iša go 27 nakong ya ge a bolela ka Ekurhuleni lesolong la go goketša bakgethi go engwadišetša dikgetho Ramaphosa o rile tekanyetšo tša mašeleng a masepala wo di swanetše di fetišwe pele ga ge kgwedi ya swiswing. We've got a deadline, the 30th of June, the budget must have been passed because otherwise there is just no money to run the municipality or the metro. So that is being done. I've been given full briefing that progress is being made, and as it should be, that they actually are doing something quite novel and interesting. They are doing their sums, they're calculating what this amount will work for, what should go to capital expenditure, what should go to OPEX, what should go to remuneration of workers and all that. So all that is being done in a very consensual way with other parties. So I have confidence that the budget will be passed. And once the budget is passed, of course, that then fires up the work of the metro on service delivery, on capital expenditure, on working on our roads, on working on our water. So they will be able to have real firepower. Kgato ya go lekola badudi ba naga ya Zimbabwe le Malawi e tswela pele mo lwaneng wa Beitbridge ka ntlenyana ga Musina ka Limpopo fa go letetšwego gore ba buetšwe gae magologolo a badudi ba Malawi ba gorogile mo lwaneng wo ka dipese tše 7 mesong ya lekgono pele ba tshelela ka nageng ya Zimbabwe go leba Malawi go letetšwe tše dingwe tša dipese gore di goroge mo matšatšing a go latela. Dibese tse di neng di pegile bafaladi ba naga ya Malawi ba ba busediwang morago di gorogile kwa molelwaneng wa Beitbridge mo mosong tsone di simolotse letsholo kwa Sherwood kwa KwaZulu-Natal. Baagi ba Malawi ba ba neng ba dipagame ba ithaopile go busediwa morago ba eme diura di le mmalwa pele ba ka fetisiwa kwa molelwaneng. Rashid Jofat wa dingwaga di le 26 le Ali Mbili wa dingwaga di le 25 ke bangwe ba bafaladi mme bone ba re ba na le dingwaga di le 4 ba gorogile mono Afrika Borwa. I leave yesterday 7 p.m. but yeah, I came 5 a.m. but I'm waiting the paper. It says the paper because the driver say you're going to take a paper or inside the office, but still now it's 1 o'clock, so I'm tired, I'm hungry, so now please I need a favor, go and talk to office because now I miss your home.
I'm going to see family. I'm tired. I'm never sleeping yesterday. I'm angry too. Never bathing. So I'm crying about that. So yeah. So now I do you a favor. Someone must go there in the office. Just tell him I want to come back to Malawi. Go santse go letilwe dibese dingwe go tswa kwa Sherwood. Khabagare bothati jwa botsamaisi ya melelwane BMA bo buseditse gae baagi ba le 673 ba Malawi ka la botlhano gape le ba leng 202 ba Zimbabwe. Ke Katlego Nyoni wa dikgang tsa SABC Beitbridge Border Post. Bagešo tša lekgono di fella gona fa go latela kakanyo ya maemo a boso go tšwa go sehlopha sa ditaba tša Sepedi re re mošate.